Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. Ia, whaaftai mo le whaafsili, mua na moli le viinga i ne tae au wa tatala ia ta'alonga mo le ne tausanga. Ia o lo ngoa o Taliga Tuilaepa as Tui, everybody calls me Tui, and at a volleyball banner. So o au o le coach o le counties Manukau Orcas Volleyball Club. This is o i Manukau, i Auckland. So, ole motto Marco, we try and make a difference through volleyball, and especially our youth. So, mele le mai ele Orcas i Samoa represent ile Samoa Games and the Independence Games. E tūlanga o tāpina penanga le au. Ia, penwhai ona e taltal mai le tūlanga le whamalmon. Ia, whaaftai lava. Ole e whaingofia le tapenganga o au akalapu. O nau le been together le wow. So, ole e al makomiki, ia le lainga mai ia kengi o komiki. Ia o la kou anga ku ia ka pengpenganga ngai au ngō kaungu mai foi ngai. Ia o le ai mau popo ma whakongu mai la kou komiki ma everything is online and everything is on groups. So, ngā le manga ia le kaungu mai ngai o lo mau popo a le leo whakingonga i kengi o komiki o le karapu. Halo, whaftai le pionga ia. Tūlanga i le tau Volleyball Club. Ia pe tō te le niso le alo le atunu upe po i niso o tangata mai tono Pasifika o lo awai te tonu whakamon. Ia, whaftai. O le au le Orcas o lo o iei ia fo i alo ma whanau o le atunu. Ngā representinga Samoa i ka alonga o le Pasifika, Oceania, on volleyball. Ia e o fo i lo nei tangata sa coachinga le awa Samoa tama i le Pacific Games in Solomon and even in Samoa. So, o lea lama e whai are ngā ruenga o ngō walo ma whanau o le tunu. Ia, whapea fōi le komiki. Ia, o ka ngaka fōi le komiki, o ka ngaka ua lewa ngā voli ma kau kua fōi ai ale unge. Ia, o whapea fōi New Zealand. Whele whapea a masai le tournament lea mo le volleyball o Samoa. E lua ia vai o le fua ngei, o le Samoa Games. These are the representative teams. So there are teams from Hawaii, o lo mai au kamam kengi Hawaii, o le au moku salawhai, o ngusila le iei mākou, ia ma ngei Samoa, ma le kakuakungu i American Samoa, o ngā umala ia le amaka ngei leso ngei, ma le asuko o ngā i finals, ma lo lola sa a maka lola ia o le tournament o le Independence. So these are all the clubs. These are all the clubs. So we've got reps from Orcas Volleyball Club. They have the men's and the women's to play in that tournament. O le afo e ele au fili le ngā mai ne mo le Samoa Games because it's for the next level. Aftai ia le tūlanga fo ia i le wamalanga mau mai lava le tau au fia au waifu te tono le kamanatuina le onos fulfatau sanga Samoa. What do you think? How do you feel le wa mai e tama whanau ne ngi Samoa si experience for? Whaftai lava. O le ongoingi o kausanga kalunga o mai le mako au. I le nau lava a wale ka lengi a along whanga o ngai fui kalapu. E kausingi ope mongia vangoi kongo le Pacific Games, Oceania for this year and next year. O le alanga ka penga fui kamaki. E le whapea e le whai funga le we came like for so many years now. Le o mai e ka puai a le ausavanga, but at least we participate and help out with all of what's happening at the moment. Because the atmosphere here and the vibes around the country now, it's just so cool. Very, very good.
O ka penganga mākou ia mai whafo, kua lawa ka penga mākou, so we tau sau fo i ngei kilo. Ma ngai makango fia fo i ka penganga ngei ku. So, but it's good. The media is all around and open up the world to all the other Samoan players, and it's always here on the motherland that you will be selected from. Whaftai ia ngat pauno ta whafsili ia manu ia tele lava ta pendangan tau au. Yeah, whaftai lava. God bless you.